Tubaha ikaze bakunzi ba Muhato TV, umwe tugiye kubagezaho amakuru y'imyidagaduro nk'uko bisanzwe. Tuje kubabwira ko Doja Cat yimye amatwi abamubuzaga gutaramira i Kigali mu Rwanda. Nyuma yo gusebera kuri John Legend, bari babanje kwandikira inyandiko zinyuranye bamubuza gutaramira mu Rwanda. Abatararwifuriza ineza biyitirira ko baharanira uburenganzira bwa muntu. Bongeye gusebera kuri Doja Cat wabimye amatwi. Human Rights Foundation yitwa ko irengera uburenganzira bwa muntu yari yasabye Doja Cat guhagarika igitaramo yari afite i Kigali mu ijoro ku itariki ya 17 Werurwe 2026. Aba bagaragazaga ko uyu muhanzi adakwiye gutaramira mu Rwanda, igihugu gifitanye ibibazo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inyandiko uyu muhanzi atigeze aha agaciro kuko mu ijoro ku itariki ya 17 Werurwe 2026 yakoreye igitaramo cy'amateka muri BK Arena, ataramira mu rw'imisozi igihumbi, igihugu cya mbere yari ataramiyemo muri Afurika. Ni igitaramo cyagenze neza ndetse abakitabiriye bose bataha bizihiwe. Byanze bikunze bifuzaga ko kitaba abo bari basuherewe. Si ubwa mbere uyu muryango ukojejwe isoni kuko muri 2025 nabwo bari bakoze iyo bwabaga ngo bitambike igitaramo cya Move Africa cyari cyatumiwemo John Legend. Uyu muhanzi we mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko yanze guhagarika igitaramo cye ku bushake kuko ibyo bamusabye yabibonye ndetse n'inyandiko zamugeragaho. Yagize ati nari nzi biri kuba, yewe n'inyandiko zimbuza gutaramira mu Rwanda narazibonaga, ariko nizera ko ubutumwa bwa Move Africa nabwo ari ingenzi. Icyo gihe John Legend yavuze ko kubwe asanga kuba hari ibintu abantu batumvikana n'ubuyobozi bw'igihugu runaka bidakwiye kuba impamvu yo guhana abaturage bacyo. Yagize ati sinigeze nshaka guhagarika iki gitaramo kuko hari ibyo nemera ku buyobozi bw'igihugu kuko nibyo ubuyobozi bw'igihugu cyanjye gikora, sinemeranya nabyo byose. Bityo sinizera ko tugomba guhana abaturage b'u Rwanda cyangwa ibindi bihugu kuko tutemeranya n'ubuyobozi bwabo. Dukomeje n'amakuru tunyarukire hanze y'u Rwanda, tubabwira ko Jay-Z agiye gusubukura ibitaramo bye yaherukaga muri 2017. Umuraperi Jay-Z yatangaje ko agiye gukora ibitaramo bibiri by'imbaturamugabo azizihirizamo bihamye isabukuru ya alubumu ze zimaze imyaka 25 ndetse n'imyaka 30 zisohotse. Ku itariki ya 10 Nyakanga 2026 azakora igitaramo cyo kwizihiza alubumu yitwa Reasonable Dubit yashyize hanze mu 1996, iri kuzuza imyaka isanga 30. Iki kizamurikirwamo n'icyo azakora ku itariki ya 11 Nyakanga 2026 yizihiza alubumu ye ya 6 yise The Blueprint yasohoye mu mwaka wa 2001. Amakuru acukumbuye n'ibiciro by'amatike y'ibi bitaramo ntibirajya ku mugaragaro, gusa ibi bitaramo bibiri byatangajwe mu mazina ya Jay-Z Santi na Jay-Z 25. Ibitaramo byombi bizabera mu kibuga cya Yankee Stadium. Aya makuru aje asanga yarahari yemeza ko uyu muraperi yemeye kuzatanga ibyishimo ku bazitabira iserukiramuco rya Roots Prince 2026 rizabera muri leta ya California guhera ku itariki ya 30 Gicurasi uyu mwaka. Azafatanya na band ya Roots nyuma y'imyaka isanga 10 badahurira ku rubyiniro. Iyi alubumu ya Jay-Z imaze imyaka 30 iyo yamwinjije niyo nk'umuraperi wo guhangwa amaso. Igitaramo Jay-Z aherukamo ni cyitwa saa 10:44 yakoreye muri Amerika na Canada kuva mu Kwakira kugeza mu Kuboza 2017. Aha yasaruye abarirwa muri miliyoni hafi 5 z'amadolari. Dusoza amakuru yacu twanye tutubabwiye ibyo wamenya ku ndirimbo Light y'igikombe cy'isi cya 2026 mu gihe abura igihe gito ngo igikombe cy'isi cya 2026 gitarangire. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru
ku isi FIFA ryagaragaje indirimbo ya mbere kuri alubumu y'izindi zizacurangwa muri iyi mikino iba ivanze n'ibitaramo by'imyidagaduro. N'ubwa kabiri iyi mikino y'igikombe cy'isi igiye kubera rimwe ikakirwa n'ibihugu birenze kimwe mu cyiciro cy'abagabo. Byaherukaga kuba muri 2002 ubwo cyakirwaga n'Ubuyapani ndetse na Koreya y'Epfo. Iki kizaba ari icya mbere kandi gikiniwe rimwe mu bihugu bitatu bitandukanye. Amakuru y'indirimbo zizahacurangirwa nayo yatangiye kujya ahagaragara, dore ko imbuga zirimo Spotify zihita zishyirwaho urutonde rw'izo ndirimbo zose kugira ngo ruzwe kandi zikomeza gukundwa. Nubwo amakuru ahari avuga ko indirimbo ya mbere kuri alubumu izasohoka vuba, FIFA yagaragarije kuri X uko izaba imeze. Ayo ni amakuru twari tubafitiye, amakuru nahagaruka naho ubutanye. Umva kuri mikoro Rutamu rudatama ahubwo rutarama. Muterakana subscribe, ntabwo uracika kugira ngo subscribe ukomeze udushyigikire ko tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Amakuru nahagaruka naho ubutaha. Ciao ciao.